Naimbag nga oras, yan naimbag nga aldaw, iti Huwebes tayo manin kasaranay. Iti leto nga aldaw, intay man na nagkaykaysa ngagdaydayaw iti Apo. Tapno iti kasta, tarabayan natin manin tintay pa nagprograma, iti leto nga aldaw iti Huwebes. Di Diyos apo iti pastor ko, handa aminen amasapul ko. Di Diyos apo iti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Di Diyos apo iti pastor ko, handa aminen amasapul ko. Di Diyos apo iti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Uray pa'y nuaglasata, tingget sipnyet ang lugar. Jak to ang puti, taadaka kaniyak, itinalang to ang karuutan. Paghinanaendak, isarukot ken baston mo, salak ni banda. Di Diyos apo iti pastor ko, handa aminen amasapul ko. Di Diyos apo iti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Hawan dua-dua ako muyong to kaniya, iti kinaimbag, isibay tinatal na nga upo, uapo iturong na, keniti kinamanagayat mo, bayat ti panagbiyak ko, kenagdaengak tungag na nayo, uapo iti balay mo. Di Diyos apo iti pastor ko, handa aminen amasapul ko. Di Diyos apo iti pastor ko, baro apigsa ipaay na kaniya. Baro apigsa ipaay na kaniya. Bileg Tinima Variety Show Team Song. Bileg itinima aka kailian, at dadat sa baliya pagilian, ng buwangay dating korporasyon, Saranay Worldwide Organization. Di panggap na tumulong, tattao ang makikapon, mangted apuloy ragsaken ginawa, kadatay apada-pada, umay kayon, taintay makikapon, umay kayon, taintay makitinulong, umay kayon, taintay makidanggay, umay kayon, makisinaranay. Bilig iti lima aka kailian, at dadat sa baliya pagilian, ng buwangay dating korporasyon,
Kasaranay Worldwide Organization, ti panggep nagit tumulong, tattao ang makikapun, nang ted apuloy ragsakin ginawa, kadatay apada-pada, umay kayon, taintay makikapun, umay kayon, taintay makitinulong, umay kayon, taintay makidanggay, umay kayon, makisinaranay. Umay kayon, taintay makitapon, umay kayon, taintay makitinulong, umay kayon, taintay makidanggay, umay kayon, makisinaranay. Umay kayon, makisinaranay. Umay kayon, makisinaranay. Let's welcome Bileg Tilima Variety Show, DJ Marieta Napanan, kan kastamit kan DJ Jinky Tabuyo. Yes! Kan kasama ni Welcome Time at karoon na natin nagwapong organista tayo ni DJ Bernard Tabag. Yes, ayan. Welcome po sa ating lahat. Oh, Oh, kanyati ko nada. kumablao kami Ala, DJ Bernard. Ay, sorry. Oh, ipaspasangom. Hello katagit. Hello Apo. Kasaranay. Ay, Lembag kano? na orasyon amin. Kasakanomit king ka. Kahit sapay kumata, tarabayan na kami, ganati malpas ito nga programa, to'y kasaranay yo, Bernard Tabag, Apo. Apa yan? Nyak ko nadad jayen. Hello, kasaranay! At na kami man dito yun ako nga mangted ragragsak, mangted kang kanta, mangted kang katawa, ken mangted dagiti request yo akan kanta manen, mangted kang katawa. Ken dagiti mangbasa, dagiti greetings yo nga ikabilyo dito, yan ti Facebook, so nga, i-like, follow, ken i-share tayo yung kakabsat amnot. Ado tayo pa nga agdadanggay, ado tayo pa nga agkakanta, ado tayo pa nga agsasala, ken ado tayo pa nga agpapatang. Yes, okay. Tinagan nga dito sa Ranay Worldwide Organization Manen, Incorporated. Bileg iti lima variety show at di kami manen nga mangi paay. Iti kankanta ragragsak kada kayo tatangal daw ket sapela ko makasaranay ta. Adda kayo manen nga makidangdanggay kada kami. Ken sapela ko mata agbuya kayo manipod tata ingana into numalpas 2 p.m. to 4 p.m. kami lang itata kasaranay. Ayan. Okay, keda kablaawan tayo man nga dagiti nang buo iti daytoy nga organization. So dangawan sa bali dagiti Magic 5 directors tayo nga isuda iti nang buo iti daytoy nga organization. Ket na awan ta dagiti nga organization, awan ta dagiti nga Magic 5 directors, sigurado awan kami ti sangwanan nyo. Ken kablaawan mi nga rod dagiti very supportive nga director mi iti daytoy nga organization ken iti daytoy nga programa. Isuda nga man sa bali ni Direk Annabel Wandasar Tolento Hall, Direk Madi Cardenas Chong ken ni Direk Juicy Bagainchen. Ayan. Nagpipintas Thank you so much po mga tita, tia, support tayo. Yes, Ayan. kada kami nga DJs yo. Ayan. Sabi lang matasaan kayo nga maumumaw rin no kasano ti kinakulit. Ken kina Ampang. no daduma, yes. O rin no kinkin sa taranan kay ay na. So, pay, Pigpigilan na latagi kung na dita. Ay na. Ore kasano kanupay kinasaya ken kinalagto yung organista. Lalabda kami latta. Wen, Ayan. oray laglag tong ako nada. Wen, anda kaya yung braen na kung kuna kita. Ay na, makasauna mga tati strawberry. So pay Strawberry na imas day jay, red day jay. anak ko nam DJ Bernard. Lagot tumadra ka kami nang tagsaog ka. Jammo. Sasaog big na katugaw. Lalo ka, Lai,
apay ako ma. Lalo kay Webes ta. Oh, lalo Webes tata. Agbuyada. Ah, buya da. Back enemy. Bekenemen. Ang kayo di merienda. Oh, Dagit datayo nga talo nga talaga kada ni Kikoy kay Roro pa tayo kay merienda. So nga alam nyo na. Datay di ko na da. ala, kita mo dagiti bagbagi tayo la. Uwing garot. So nga, Wa- hanyo ipalibos kakabsat nga kumutong kami. Correct ka. DJ Marieta. Oh. Ngijim bagam kita dati kiti pagbagityo mga rugi gigigiting gana tingan gana tik pakpakas. Oray si Kala, nalain ka Apa yan? man. Sa ngart manipos. Hindi, hala. Ibagama di kay Bernardo dati guram niya. Ibagama Agsa. dati guram niya. Agsao ka pa. Pumanaw na dito yun niya. Ah, correct ka man. Pumabil ka pa'y kunam. Ibaga DJ. magami nga nalaing mga di pakon. DJ, kuwaban. Oh. Apay, basta kita datating nga may tugtog tingiwa na ti microphone makadlawa. Anya nga rod ka. Basta Pumanag na- ka mga ming. Hampay, uri dito igid. Ay na, tumibablat na dati mga. Basta tagyan dating nga may tugtog lata ti microphone na paya, ora ni Kikay ka may tugtog. Uri dito, tugtugan natin yung mic ko. Okay, kita Inlaot. nyo. Ngiji ko ng DJ Jinky, dati bagbagi tayo, manipod, ikinigi, din gana tingan, gana ti kaigidan. Eh, sige Talaga ba? nga tatay ka to, katabaan ko na nakasjay. Ay, gore ka. Sanay bagbaga nga kataba. Nasaksaki, dagitin sa omon, tibabe mame. Apo, Ayun na. amoy apo, da kami ngamin, dito yung tibilag tilik ma variety show. Andam mo. Naragsa kami. Oray no, do timang babas kanya mi dita. Naragsa ko naman ang damdamag sayo ka man. Wo, nagsakiti kalman. Oh, in black kon, mare. Na! Ay na. Kaya garo din. Apay ko Naging- mga in black mo. In bloom ko maan. Uwin man, supay kumatibaga, white kumaa. in black kon, tatami Angel Bert ken Margie nga kasukat na. Kanas. Oh. Ang ano, daman di ko insan kanya ni Ma'am Margie nga. Nga. Pero hangko pinabuya. Storya. nga, Storya ti. ay wen, yung ti blind man, yung ti magpakailan man. Diyan na, baka di kikwa di baka di, api ni nga ni Dona nga taga Denmark de, yay ate Margie. Apay nabuyamatan? Kasi Ay, nabi- nabuyamatan, ang nagmamatan. Kasi no, DJ, magpakailan man nga, digid ng asawa ti taga Denmark, barkadak de jay, babae. Kas jay. Apay, di mo nakita gari ginaganang? Donalyn Ken, nga naga na di asawa na niya nga. Basta, kasusum ko pa inadaduma. Kasusum? Zoom. Suso. Ay, kasusum ko na Oh, ano. kita nyo oray bulag na apo, amo tag-zoom, amo pa tag Google Meet, nga pay. Oh, nya pay. Amo pay gurkan ko nam ay Amo pa tag organ, amo pa tag trumpet nga gor organ. Oh, saan Oh, pa? amo na pay glagto. Oh, mom. Wen. Moyo garod, tiglagto-lagto. Wala laga rode, couldn't play video. Ayan, sakbay tayo nga makadayo. Intayo Oh. mapikablaawan na giti kasaranay tayo iti na dumaduma nga lugar, na dumaduma nga chapter, DJ Jinky. Yes, iyon ako nakablaawan nagiti press presidente ini na dumaduma chapters ayan kita kayo apo ang kakabsat o kaya yung miyembro iti entero nga lubong ayan mabalik kayo agpili kakabsat nunod tati Miyembroan nyo. miyembroan nyo. Ayan. So tapno more inquiries I say do ado pa nga da mag-aputing kay damagen apo i-chat laing when i-message laing iti saranay worldwide or ayan when no biro laing niya Madi Cardenas Chong or ni Direct Madi Cardenas Chong or ni Ma'am Annabel Direct Annabel 1000 Talento Hall or ni Direct Juicy Bagainchen or no da kami nga DJ Well, Sio. or ni Ayan. Presidente Felix Regua dyan nyo. Ayan, ma'am. Ado. Yes. Okay, yun akon. Kasaranay Worldwide Chapter ng Idol 1 ni Press Randy Wandasan. Saranay Ilocos Sur Chapter ng Idol 1 met ni newly elected nga niya Press Felix Regua Jr. Saranay Kuala Lumpur Chapter 1 Idol 1 met ni Press Janet Corpus. Saranay Kuala Lumpur Chapter 2 Idol 1 met ni Press Lilia Aquino. Saranay Kuala Lumpur Chapter 3 Idol 1 met ni Press Rose La Peña. Saranay Kuala Lumpur Chapter 4 Idol 1 met ni Press G. Almente. Saranay Malaysia Chapter ng Idol 1 met ni Press Ribing Ricardo. Saranay Switzerland Chapter ng Idol 1 met ni Direct Joe Ramos. Saranay Lebanon Chapter ng Idol 1 met ni Press Annabel Batsad. Saranay KSA Chapter ng Idol 1 met ni Press Eversol Sinan. Saranay Macau Chapter ng Idol 1 met ni Press Nilda Malyari. Saranay Singapore Chapter ng Idol 1 met ni Press Honeywell Tagonan. Saranay Hong Kong Chapter ng Idol 1 met ni Direct Gina Ibunyayip. Saranay Taiwan Chapter ng Idol 1 met ni Direct Juicy Bagainchen. Saranay Riyadh Chapter ng Idol 1 met
ni Pres Marvic Wandasan. Saranay Italy chapter nga Dolwen met ni sino nga ta? Tantarara. Pres Venus Rabang. Saranay Barcelona chapter nga Dolwen met ni Pres Veronica Peralta ken Saranay Madrid chapter nga Dolwen met ni Pres Billy Isidro. When kan kasamit nga nayon tayo iti Saranay Singapore chapter 2 ngem nalipatak. Diyak mo DJ Presidente. Ha? Abon. Si Pres Abon Banique. Ayan. Ay, oo nga. Okay. Oo. Dagiti nga rod kasaranay, dagiti naduma-duma nga Pres Presidente ken naduma-duma nga mangidaulo iti Saranay iti kada chapter. Ayan. Okay. Kaya dagiti nga rod, kada kayo nga rod amin nga Pres Presidente, awisen yon, tawagan yon, dagitay kasaranay, when dagitay members yon, taawisen nyo idan ngumay maki danggay kada tayo tatanga malem, tatadado tayo metlaeng nga agdadanggay. Pres Felix, dagigay member mo, awisom. Oo. Wow. Ket, i-like and share tayo nga dati nga programa tayo tapno dado tayo nga agdadanggay agraragsak ket kan kastamet nga dagiti saan pa nga nakay-follow, just follow our page Saranay Worldwide Urig Bileg. Ayan. Kaya nakastapingin tayo pay pagjamanan. Dagiti naayat sponsors tayo. Dagiti sponsors tayo iti yan na DJ Jinky Awandan. Dijay, J-sponsor tayo. kanya da? J Maysa. Napananan biyok. Yes. Okay. Ay na, awanan dagitay kwan. Napananda. Okay, pagyamanan tayo nga dagiti sinayat ni sponsors tayo iti August, month of August. Iti Kuala Lumpur chapter 1, Kuala Lumpur chapter 2, Malaysia chapter Urig, Malaysia chapter, Singapore chapter, Macau chapter, Barcelona chapter, Direct Annabel Wandasan Tulento Hall, Direct Madi Cardenas Chong, Ma'am Bing Dismaya Pales, Ma'am Melly Bergara, Mr. and Mrs. Daniel Yuhay, Mr. and Mrs. Roger Rabena, Ken iti secret sponsor tayo. Ayan, dagiti na ayat ken managparabor nga sponsor tayo iti daytoy bulan ti Agosto. Ay na, Ayan! Jinky, awan mo, DJ ko ha. Kakabsat, i-check tayo man ti signal tayo kasi agawan-awan ka no. Agawan-awan Maungtan man? tayo man nga tanay na. Imbes nga 50, nagbalim mga nga 16, na gitara na gikungkuna ditan. Nya ko nanay nawawala signal. Sarde-sardeng signal ba? Wag kasaranay or audio? Ayan. Hello and happy watching to me, Ma'am Tessie Bueno, Ma'am Carmelita Regua, ni Auntie Deminya Ragasa. More power Saranay ko na. Thank you so much, Auntie. Happy watching ni Ma'am Mila Tugano. Very beautiful religious song ko na ni Auntie Deminya Ragasa. God bless you all ko na. Ayan, hello kay Josephine Ragasa Ribultan. Kay Ma'am Elms Tayawan. Kay Ma'am Bing Dismaya Pales. Kay Sir Rudy Jane Tagatak. Thank you so much. Hello, DJ Bernard, DJ Jinky, DJ Marietta. Good afternoon, mga idol ko na. Thank you so much, Sir Rudy. Happy Blessed Thursday, mga DJs. Hello din kay Kagawad Upong Ranches. Kay Sir Reden Rabino. Ayan. Thank you so much for watching, Sir Reden. Kay Ma'am Carmelita Regua. Good afternoon, mga DJs nga nalaing nga kumakanta ko na. Ayan. Thank you so much. Kay Tita Madi Cardenas Jong, kay Ma'am Erlinda Rapisora, request man DJ Bernard, AJ man Melanie. Kunana ni Reden, ni Jong. Kay Sir Dian Paul Pagdilaw, kay Ma'am Margie Barnard Chapadilla. Ayan, thank you so much for watching. Kini Ma'am Wilma Gregasin. Yes, okay. Kay Ma'am Dina Dumingsil na yung bangal daw tayo amin. Kasaranay Ken Bileg Tilima. Directors, God bless us all ko na. Hello mga DJs, good morning ko na ni Ma'am Chubert Licomlat Orteza. Hello mga DJ, Mayet. From Manang Linda. Yan, hello Manang Linda dita. Ruma, kumusta kayo dita? Ate,
sobra lakas dito sa amin, kasaranay, mukhang babahan na ata. Kunana, lakas Mama niya ng, tinapigsa. lakas ng ano. Nawawala signal. Ay, baka kwa, Ma'am Margie, dita lang ayan mo. Bag nga oras yung mga DJ saranay bileg tilima ko na ni Ma'am. Basa amon. Ma'am Margarita Salvador Abulensya. Solatan. Abulensya. Yes, hello din kay Ma'am Zoraida Martinez. Hello Mami Zoraida. Singapore. I miss you po. Okay naman po, kunana ni Sir Jeric Antonio Cortez. Hello sir, thank you so much. Okay, met dito yung mga nakong kunana. Okay Let's naman go sa dito. lahat. Ayan, kaya Ma'am Margie lang ang hindi okay. Ayan. Rainy afternoon mga DJ and to all kasananay watching from Taiwan. Kunana ni Ma'am Lynn sa Gubat Abad. Hello, Colette! Hello din po Ayan. kay Ma'am Lloyd Aholian. Hello everyone, kumusta kayo mga DJs kanana? Kay Press Lilia Aquino. Okay, Meti Signal mga DJs kanana. Ayan, thank you so much po mga kasaranay. Okay, DJ Bernard, ipaayan tayo man nga rudi dati sumagmamano nga sunsunata. Ayan. Malika. Dati pa'y lati kwa. Dadarepe kaniyang timapay nadayta na dawang tiyang parang kaniya nasam itunay Hello, Edgar Tabulok. siguguto tuy puso tiraksa tago sa mapang araw namin sikat pakasaraka itipintas ni ayan kasasangitan balot mo to'y rignat kento'y biyangko ket ladawa na pagpasaga Inas na inak indat tatuma sikat kapat puso binir ka amang tetpangar tuy kakay suna nga ayat ko bitwen ka anaran niya Hello, Huberto Ko. ama silaw to'y dalan ko Jackie Giren tiyang tuog kanayan gapuken ka uray pakatayan ngamin tain bilang ka bakit na agnanayon nga di agresa imnas na inak hintataduma sikat kapat dito'y puso binir birong ka amang tepang-ar tuy kakay suna nga ayat ko bitwen kaanaran niya
ngamin hindi lang ka bakit nga ang nanayo nga di agresa sikat Oh, perfect blending ko na niya. Komando 8 Rexon Peneira. Hello, Kuya. Happy watching. Hello, Barry Rexon! You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I say there's nothing else to compare. The size of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's really you're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Trust in me when I say you're pretty, baby. Don't let me down, I pray. You're pretty, baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love is right. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Come on! Trust in me when I say you're pretty, baby. Don't let me down, I pray. You're pretty, baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Ang iparang kaniya Ate Lina Patubo Benito. Ayan. Benito. Yeah. Today light's fading slowly. The time with you is standing still. I'm waiting for you only. The slightest touch and I feel weak. I cannot lie. From you I cannot hide. And I'm losing will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, go on. Come on, leave me breathless. Let me, tease me until I can't deny this loving feeling. Make me long for your kiss.
And if there's no tomorrow, and all we have is here and now, I'm happy just to have you. You know the love I need somehow. It's like a dream, although I'm not asleep. And I never want to wake up. Don't lose it, don't leave it. So go on, come on, leave me breathless. Tell me, tease me, until I can't deny this loving feeling. Make me long for your kiss. Go on, yeah. Come on. Ayan, thank you so much, sparring Rexon Pinera. Ayan, Comando 8. I cannot lie, from you I cannot hide, and I'm lose my will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, come on, leave me breathless. Tell me, tease me, until I can't deny this loving feeling. Make me long for your kiss. Go on, come on, leave me breathless. Go on, come on, leave me breathless. Go on, come on, leave me breathless. Go on. Yes. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I'd never leave without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong. I learned how to get along, and now you're back from outer space. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your back? They think I tremble, they think I'll lay down and die. I will survive, oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my love to leave, and I got all my love to give. I will survive, I will survive. Hey, 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 hey. Talk about it. Hey! Talk about moving. Just gonna move on. Just gonna move on. Just gonna move on. Won't you take me to Funky Town? 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 Woo! Oh. Hey! Let's dance, let's dance, let's dance, let's dance.
for love. Hello, Uncle Joel Tabunan and Frank Yes, Bueno. it's the last time for romance tonight. Oh, oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, to scold me. 'Cause when I'm bad, I'm so bad. So let's stay, So let's stay. so let's stay, So let's stay. so let's stay, So let's stay. so let's stay, Let's stay. so let's stay, So let's stay. so let's stay Let's stay. tonight. Give me one more time, come on. Let's stay, Let's stay. let's stay, Let's stay. for love. This is my last dance for romance tonight. Oh, oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, to scold me. 'Cause when I'm bad, I'm so bad. So let's stay, So let's stay. let's stay, Let's stay. so let's stay, So let's stay. let's stay, Let's stay. so let's stay, So let's stay. let's stay, Let's stay. tonight. To the hustle. Ayan, happy watching to Princess Jamie Darlene Bako, Kenya Marie Steven. Ayan, happy watching. Ayan, hello, Boboy. Kami Manang John, nandito na po. Okay. Okay, ladies Go, and DJ gentlemen, Bernard. here we are, the Bileg Dilima Variety Show. Organist. Or the keyboardist, let's welcome DJ Bernard Tamad. Alright. Hello, Kuya Bong Haler, Jessica ay Salmasan. Someone call the letter you wrote me on the radio, radio, radio. Oh, oh, and it said exactly how you felt. You felt, you felt. It must have fallen out of the hole in your own brown overcoat. It never said a name, but I knew who they meant. Oh, 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 oh. I was so surprised and shocked, and I wondered too, wondered too, wondered too. Oh, oh, if by chance you heard it for yourself, yourself, yourself. Oh, 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 I never told a soldier how I've been feeling Over you, over you. but I said it really loud and said it on the air, on the radio. Oh, 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 on the radio. Oh, 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 on the radio. Oh, 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 on the radio. Oh, On the radio. and Oh, di ba? Ka nakasuro tayo. Kinagpeso na ang kinagpeso na DJ ka deta ti one man band nga karigatan nga tinokarkusi ka. Talaga talaga nga dete ga talaga nga aggaraw habing nga ramay dete aggaraw talaga nga Ay, Among kung digi- ano pati babag garaw. umana. So Hello, mga best ko na ni Kuya Bong Haler. so mo Ayan. talaga gano pati ki. Ay ori ka kami dahil ti karigatan nga kantami ah. Nagsala-sala kami pa, ori kami lang nagkinikinikas dini oh. Ni, wamani, na. Okay, metating ko, keep safe always ka na ni Ate Arlinda Rapisora. Hello na kay Manang Aida Ricardos. Dita, Hello, kung Ate Aida. Di ka summit kaniya, Manong Roger Rabena. Ayan. And Dita- also, happy watching Lourdes Romero. Good on mga DJs. Marietta Bernard Jinky ko na ni Press Ribing Ricardo. Ayan. Kay Ma'am Jonaline Obejas, thank you so much for watching.
Okay. Ken Jomar Rabilas Realian. Hello, Ken. Happy watching. Nagasat nga daw yung amin. Bilag Tilima watching from Singapore with love. God bless you all. Pa-shout out DJ Marietta. Thank you kanana ni Ma'am Evangeline Pescador. Ayan, dagiti saan pa nga nakay-like and share. Paki-like na po natin and share na po. Ken dagiti saan pa nga nakay-follow. Just follow our page. Saranay Worldwide Urig Bileg. Ayan, thank you so much. Having you near me, man. By Hindi Air ko kayo Supply. mapapanood ngayon kasaranay. Walang signal. Oh, Ay, nasaki walang man tita signal. mi, Margie. Oh, Yeah. having you near me, kano, bagay Well, ka naman kanta. hello mga kasaranay to all 5 Magic Directors, Officers, and Members of Saranay Worldwide Organization. Naimbag nga malem tayo amin ganun din sa mga sa inyong lahat dyan, DJ Marietta, DJ Bernard, DJ Jinky. Have a blessed afternoon sa ating lahat ko na ni Advisor Edita. Wow, Kajente, Kajenta Fernandez. yes. Ayan, Ken, hello watching man, Ken ni Ate Jerdaline Tulay, Ken Marites Malad, Feet, Paa. Yes, hello din kay Mama Lilia Piano. Ay, malabad Naimbag pala. daw kasaranay ko na kay Ma'am Mila Tugano. Good PM mga DJ. Happy watching from Taguig. Kunana, Hello! Gandang hapon mga kasaranay ken DJs nga nalaeng, especially dagiti Nalalaeng. directors. Ngayon man nagtulong ko na ni Ma'am Evelyn Baladat. Ay, true, ma. Kay Sir Rodel Bravo Kaligan. Thank you so much for watching. Good afternoon mga DJs ko na ni Ma'am Ferregra Gugus Bacani. Oh, kayang pay. Hello, Ayun na DJs na. pa request man. Nalpasan, Ma'am Atelina. Okay, good afternoon everyone in the Philippines. Stay safe ko na ni Ma'am Menchi Buner. Thank you so much, Ma'am. Likewise Watching po. from Hawaii, hello! Yes, sa lahat ng mga nanonood dyan sa Hawaii. Ayan. Ala, DJ Marietta, DJ Jinky, Intira, Yumanen. Hehe, kansyon pamor, naimas nga isala. Ay, Ay, naimas. true. Naimas? Naimas. Naramanan na nga ta. Oo. Amo na gamin. Ayan, kaya Tres Nancy Kampay Kaakbay. Ayan. Hello kay, po! Kay Ma'am Princess, Princessa. Thank you so much for watching. Hello din kan happy watching kay ni Kuya Arnel Tabuyo. Ayan. Pa-shout out Rayan Guillermo from London. Kanana ni Ma'am Princessa. Ayan, thank you so much dyan sa kani- London. kani Prince is falling Kaya ni sis ko down. nga, best ko nga, nabayag ko nga nakikita ni Johnny Ka. Yeah. Johnny Ka. Agad ka ka. Johnny Ka. Hello mga kasaranay, bilag tilima ko na niya Direct Annabel Wandasan Tulento Hall. Tita Annabel hang kami nga turog. Ay na. Hello, Maring Danny Ka. Agpakita kamot kanya kung ay na, pinalockdown ka riyan dita. Ay na. Hello din kay Ma'am Frances Mamiss Jane ka una yan. Lorenzo Martinez. Ayan. Hello kasaranay, pa-shout out watching from Singapore. Kunana ni Ma'am Jonalyn Obeja, Singapore. Imbang nga malay mga DJs. Watching, yeah, DJs. BGs, okay. Watching from Malaysia ka na ni Ma'am Marlene Benohar. Hello DJ na imbangal daw yo amin dito Pilipinas kasamit kan ka Ma'am Edna Bravo. Hello, thank you. Ay, nila to. Tayman Bulilising, Best Bernard. Tabag, hello, Best Marietta ka na. Kuna na ni, Ma'am Frances Jane Lorenzo Martinez. O Bulilising, di pa lang. Di pa ilang Naminsan kumita. pa lang day dyan. tao entibol lilising. Wow. Hello, sis Angel Bird ko na ni Ma'am Ferre, Gragukus Bacani. Pa-shout out Andrew Henderson. Andrew Henderson. Buang. Oh, Buang. amom ti Buang. Yeah. Baliw. Bawang. Nya Buang. Nya Digi Bernard, makaturog kan. Kantaam kan di bulilising. Go! Diyan mo ata. Makasusun. Di ka pa nagbra. Api kami nga di kang agbrag, pamukil ka lagaro din. Means na. Api, dagiya pa Nga nagbayi. dagibol sa bayabas, nagbai ng pato. Hello, Ate Marian Dato. Ayan, watching from Highland. Kananan sa DJ. Hello to all DJs. Kanana ni Direct Annabel Wandasan Tulento Hall. Hello, Tita Annabel. Jing Detoy Bebs. Jing. Sino nga Jing? Jingjing deto'y Bebs. Beb. Ay, ni Jing ditay ko dito yung Ilocos Norte. Ikaw ba yan, Jing? Di ba? Jing. Jing detoy best. Kana naman. Ay na, kaya no tapig nagan Jingjing Jayam, mi Frances Melat Jing nagan. deta, Jing. Jag kamel deta, di umas asideg ko na na. Jing Garod, ni Jing Ni Jingjing ni Lorenzo. Ay, we, namo ka. We. Ni Jing ni Jabar. Kanya nga Jabar. Hello, Beshime, Jing, kumusta kayo ditan? Mang Jing malagip Thank you na. so much for watching. Why, damaga mo na malagip na pay.
Ay, si Kang Arot Kablawan Tikot, na kaya kang arot niya. Ay, kas Tapos kay- sa pagka damagam na malagip na kapay. Ay, Mang na. Jingjing, kano to karta ita victory band, di ka magayaban dong. Ay na. Di kayo Ayan. magayaban. Hello, can happy watching kan Ate Marian Dato dito Highland Valley Resort and Hotel watching. Okay, thank you so much Ate. Ay na, nagpigsa nga yung ngiwa. Ayan, hello din po kay Sir Edwin Andalis. Hello, DJ from Riyadh, Edwin Andalis kanana. Thank you so much kay namin nga madam mga buyboya dita Riyadh. Ayan. Oh, good morning mga DJs at lahat ng mga viewers. We love you all. We love you to Ma'am Emanaldad Sanidad. Oh, dati Edgar, natulungan ayan. na pa ito yung basahin. Yan. Hello, kasaranay, mayap agat panapon. Nya? Gat panapon ke kayo. Ne, Bayat ka no, ke kami. Ay, bayat ka no, tagpatabon. Malalago. Ni, Patabon. Agpatabon. Wen karon, Ma'am Marian kasano detoy, maelo kasaranay, mayap agat panapon ke kayo malalago. Malalago kano degi ke kayo. Kay Ay na. Kaisi. Ang kikyam kes, malalago. Ay na, ay pumam talaga nga pagdiriringweng, Di ba pansit ni Jay? Nya. Di ba pansit? Yam mo. Malalabon. Nga malalabon, malatago day Ay, yan, malalago. pagpagana. Ke kayo, kung na yan tikikyam tayo kano. Malalago. Wun best kunana ni ko na iso na ni Jingjing. Ay, Mang Jingjing. Hello Jingjing Kulot. Jingjing nga. Pa-request man, hello love, please kunana. Day gipi bulbul lilising ah. Hello, Sir Edwin and Adalis of Riyadh. Yan na. Ay na, ma'am. Oh, para med kini Tita Annabel daytoy. Kasama kini Tita Tamadi. Hello, Kani- gani naman. Apay, tatarakan na nga bulilising, di Jay. Nya ni Apay, Tita Annabel at tarakan na nga bulilising. alwadam dito. Oh, Ate Marieta, having you near me kano by Air Supply. If Ala, meron, damdama Ma'am ka daw. Marieta, kunana niya. Yeah. Ni Ma'am Margie Padilla Barnacha. Ayan. Okay, take it away, DJ Bernard. Oh, nyati yun na. Bagyo na. Bulilising? Bulilising na. Bo. Hello, happy watching din po kay Ruben Reitar, Jomar Rabilas, Desi Rabino, Rabaino, Lourdes Romero. Boom! Happy watching. Borake tumangket di. Ana, Jai. Hello, Ate Mela Pablo. Asalamage aci kunam kapi waray-waray bagasti ubi di mo na'y ikindi-kindi taubet mo abim mo tiket tadin to magargari ay German kadmi alalaki Hello, Vivian Amin. agoben Sorry. agoban payen toy ormoto ako red payen toy ladego Yeah, boy! 1, 2, 3, 4! darling you can love one darling you can love two you can love three still before darling you can love five Kilaban. darling you can love six Sex. darling you can love seven you can love eight still be nine darling you can love ten bulilising ay ayam ko Yeah! kaya odek ti pantalon ko no tira biyak mamayo no ti parbangon ay nakatodo e babalasan at amek kaniyata Anya, sa di agongeta. oneg ti pantira no tira biyak sisiyap no ti parbangon agukap-ukap Close open. Tinting no apagdepel
Pino, apagselsel. Oh my God! Piso Pino, apagwalwalwen na 50 grama okel, okel. Adaramak di salamagi, Anya! Burakek nga rinabi, Oh? lames na ket kapi, ken bolog ngagsobli-sobli. La, 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 Oh, la. nangato yung kanta na, nangato. Nangato. Madanaga na. O, say. Agtabling pa, agtabling. Alright! Hey! Adaramak met asaga, Wow! Burakek nga binigat, Aha. lames na ket igat, ken kapo nga agukap o kap. Ow! Konada anabudo, Iti! tay aba adi naluto, nya matabay nabudbudo, day tay ormot nga katubo. Yeah, boy. Bilig, pinima, variety show. O, kasto na iti katawa na ni Kwan ni Jingjing. Nagngato, bes! Wow. Nagngato rin na latay. Nay, uri na. Nay, at tapwakmet ni Bernard, haha, kunada ni. I went. Happy watching from Macau. Hello, Tresa. Molina Molina. Jane. Thank you so much for watching, madam. Ayan, Feregra Kukus. Bakani, hello. Kunana ni Sir Rudy Chin. Naglain ni Wahahaha. Bernard. Kunana, Ang matinag legendary ka, name. my loves, Bernard. Kunana ni Angel Bird. Nya kasano pa nang basa? Nya? Wahaha. Wahahaha. Nagragsa ka. Nagragsa ang mga basag. Wahaha. Wahaha. Wahahaha. Kunana. Grade Matinag 1C. ka, my loves, Ziggy Bernard. Ay na. Napay nga ting matinengel. Tunukan matinagin. Oh, 110 ISIS. ISIS. Uy, padawa, yuman kanya data 110 nga matayo. Oh, pag ikabilam yung 110. Oh, bilangin ta at padasa nga i-compare kwa. Maysa. Ay na. Dowa. Oh, Ay laki. Amerika. Oh. Kasano, maysa, dowa. Ala, kaya marami lang ang manin ti matata, yamon, Patigi ko bangon. pati yung babad na matana. Ay, Ay, kaya, Nad, di kay Bernard, dito man ti agapo taawan ni tatang ta, kin ni nanang ta, ni dodokem mo mo. oh, nawan ito. Doa tatagdodogem mo mo. Uwi na, kaya damagi man king kano, anya kaya umunod dati, ited ni Apo, parabor na po nga ited ng mata pang ikabilam. Ay, gatin ti matalat taam. Ana, di ka dadamatamon, kasi Uy. mga rigan. Tapos, maasapol mo pa iti may isang nga bata. Oh. Hello kay Magtati kaya Lulates mo. si Rabino. Okay, laan niya pa DJ Marieta. Ibagam aminin. Kay Darwin Paz, ayan. La, Happy si- watching from Macau ko na ni Ma'am Molina Jane. Kay Bibian Amin, happy watching kay Ma'am Agtugaw Lourdes tapay garot, Romero. Happy Agtugaw tapay happy kiki. watching kay Sir Jomar Rabilas Rialin. Agpakasi ka, kikik, Ken tagtugaw na may ni Sir kakukik. Ruben Reintar. Paano Alpasen. pasalo? Okay yan, DJ Marieta. Lagsautan. Oh, dati yung salud. So, tama, buyan to, may lada dudokin ni Momo. Ay, dodogin mo mo. Di ka dati matata nga inted ni Apon. Wine. At dapat may isa, di yung may kaklo. No, Right. ited ni Apo nga matampay kabinod tati kaya mo pa ikabilan ni Apo. Kitinti imakat. Nay, nuta parte. Tinti kastina na eh. Nuta. Dito na eh. Ima wen no ramay. Ramay. Nuta. Dito na. Kaya no tited na ni Apo kaya matatilateg. Ay, bamon. Oret tan. Di me daw. Uy, Di may napadasa naglete. Ala, uray siya. Ada pa yung am mo ang madam maglalatag yung mo no na imbagen. Bes, na imbagkan. Adagayam ilemlemeng ni Bernard nga kantana kunana ni Auntie Deminia Ragasa. Ay, Ma'am Iti Daming Hawaii. Ma'am Daming yan. Abay, ata nga kanta na to yan. Oy, kantahin nyo ka na, Jikwa. Oh, Pa-request po, DJ, Hill Arlan. Hil Arlan, ay, wena po. Sino mang kanta? Siya. Tatan. Kaya no, awanda dudo kem mo kaya di siya konti. Agkwanta. At tatame nga anak na nga. My name is Kukik. Iso namet ni Kikik. Hello din kay Sir Felix Agbanay Karayuan. Happy Oh! watching from Abra Province. Ayan, thank you so much po sa lahat dyan ng nanonood dyan sa Abra. Wine. Ayan. Naimbag kayo nga taga-abra. Ayan. Oh? Uy. Ayaw tinaimbag. Naimas. Naimas. Ayan. Naimas kayo nga taga-abra.
Ay, ay naibas kayo nga luto nga taga-abrakas, Oy, jay. bati. Nya garod. Hello din kay Naimas. Allen Iridas Lozano. Nya day jay. Oh, naimas da nga luto dagiti taga-abra. Oy, naimbag ko naman si ka sa balay pag ipapananda na naimas ko. Haan ata dati tayo may province of Ilocosor. So Ay, daki manan. province of Abradis. No nya ti kwa tayo, isulat tami ti kwa tayo. Kasla ni kwa, di ginangig ko tatay girayo. Agore ka akikik. Kasla tatay ginangig. Diyan mo na tatay biga or ay tatay sabiga. Gipanggep ti bao. Nga po, Diyos ko, dam na maenda po, diti kami Ilocosor, ti bao, ti yammi, ti Ilocosor kakabsat, tumartaray, agpati, kwa na nga kamkamatin, Wey. ti miyaw, pusaket miyaw. Di mo ba uti Pangasinan? Oh, among ituloyen. Mani. Wait. Wala na. Wen, so nga, agsasabali tayo lang gamin kakabsat, ti kwa, kas lagi mekeni, kanya tayo dito, ti mekeni, kay hotdog. Hotdog. Kanya tayo Pangasinan. Kapangpangan ko Ay, naman. kapangpangan ko na, anya, kay ding, sorry, akiki. Pangpangga ko na, Ay, pangpangga. pangpangga. Mangan tayon. Ay, Ma- umay kayon. Umay kayo, di O, kuna na, mekeni, na kami, kay hotdog. Kaso tayo kapang kay pangpangga, Mm. kung nadagi pangpangga ka, Oh. may keni manganta mo ka, nasawan, umay kayon, tamangan tayon, kuna na. Ay, kuna ano day mekeni, hotdog ti No, sidacho, kuna naman, ta sinango na ka jay lalaki, Oh. jinky manyaman ka, no, kuna na. Manyaman? Ay, Oy, manyaman ka. manyakis. Haan, manyaman, ado kwartam no kasjay, manyaman. An, Ay, aman haan. na kita manyaman. Nya. Jinky na imas ka, kuna na. Nala. Naimas ti panaglotom, kuna Kuya na. pati apit tabibig mo. Kaso yung labasit na. Kuna no may, ay kasano gamin kay, sinultop tatay. Sinultop tatay ti, Dinodo da ka datay? nya? Dinodo da ka datay? Haan, Nyangarti na brata keng ka? sinultop. Sinaltop da ka? Amom yit, sultop. Kine. Ah, Sinultop nga nagsultop kasla ti agsultop ti banal. Oh, kita hindi banal man eh. Na, ay ahaan nga hangka nga kwa day gamin ka kwa kang kanen ti marigrigat nabaan kay Banal. gamin. Banal? Wan. Nasantuan. Banal. Hindi banal. Ay, naiwas Nabangsi na day dyan. jay. Ay, haan. Banal. Nabanaan. Banal! Banal dagi magpagayo, banal! Wen, banal. Well, Kanang kuna na may. Banal na bangsi day jay. Oy, haan. Naimas na dyan nga sulto-sulto pa. Oy, Ay, oy, pagkapan na si banal. Kasalindeg. Kasalindeg. Oy, tiki banal wag stinky, babasik Baka day digi, jay. baka digi suso kunada ka na. Haan, sa bas bababasit pa yung suso. Kaya kasano garit kada kami kay manyaman. So nga ron, haan nga para kadagiti ko dagi dyan, nababaan lang para lang kadagiti napapanglaw. Oy, excuse me ya, damagit to kay niinang ko. Among DJ Marieta. Baka no kuna na kay nang anya ti banal ko na bangsi degi kuna na so. DJ Marieta, baka manyaman ni nana. ni ngamin DJ Jinky. Kisan na sa amin na Ni- basi ni- langin makis na ko. Ni ngamin DJ Jinky ka syempre na ba ng data. So, karon. Sa mga mangan ti banal. Wan. Oy! No, Anya nga kay no kay bagbagam ngami nga manyaman na. Nya ta tayo nga marigriga DJ Marieta. Mapadasan tay pa iti kwa, mapadasan tay pa iti mangan ti dagita manteka nga ken bugo nga Oy, may gisar excuse ti- me nga naraman na amoyo ka Magisar kabsat ko idi na na. ubing kami. Kapay Ape na bakit bagakan. Haan na ba bakit kailan kinalalakay kayo ah? Ape bakit kan? Baka Hampay. nakakanon. Bakit nakod? Kaya basi langin na kaya mabisong nakod. Oh, basta manyaman na. Diyan mo talaga di banal. Naimas day jay. Naimas. Naraman namon. Bababasi pa yung bisokol. Anya kulay na. Black. Banal baka ledeg kanya mi. Sa balig iledeg, sa Sa balig balig isuso, iledeg, sa sa balig balig ti ibanal. banal. Anya kasano ti shape na Babati dayjay. ka sa suso nga rod, Kasama ng na suso. babatit. Baka di masuksukaan pa dayjay. Diyan mo talaga. Apo, dagiti ko, kasaranay, sino ti mga kamod ti banal. When i-explain nyo man, kapsat, ay na talaga Ay, apo. maunta sa tinagan na ko. Anya pa itidurikan. Manen. Amo Gusto kastoy. thinking niya. Haan, garot, kastoy. Haan, amo kami na mo dagiti nga, Haan. makanso nga kuston. Da kami nga taga-away, awan ti pagalami gamin ti banal nga ibagbagayo. Susuki katangin min to pay laing. So nga da kami nga marigrigat awan ti gatang mi suso, awan pay gatang mi Nya nga banal. kanya yung birorokong kasjay. Anya pa ti birrokong, hindi ti pagalaman. Da kayo gamin dito anya, ada pagalan nyo nga karayan, da kami di gamin ayam ni. Ti birorokong sa laro martiki DJ Marieta ken Pres Felix no todo niya. DJ Shell nga dasaka ng
birorokong ko namin di kasi jibigan ng jamot. Apay kasano ka nga nakagama, ti dagita nga dasal ko, no? Siyempre, no, pagtuktukara, tamo, at kita nga nagtukara ngamin diti kwa, hindi. Oo. Basta no, ikasti ko ti saka. Oh. Magna. Yung Basta ikasti ko, mabatay syempre, na. Ikaw di bagbagana, dati dakal nga ko. No, yadang mo tasakam talaga magnaka. Ana, Ay, agpen piano na agor organ na ngardi di tatang ikasgi ko tumaray siya. Baka mo- Ibata tumaray. Umang Ikasgi man gibagbaga. Ana, Ne, kita ang dumanog ka manon. baka umang magibagbagam. ana, Paka kita ay pakakarawa ang dikas. umang di pakagitan ka anay. Ngasjay. Kaya di gibagbagam niya gibagbagamon. Birorokong. Birorokong ay Right. ayam ko. Oh, pangala pakakitaan di Basta makitam day kino totoo rumor tayo ti oras sinatang aparte nga danom-danom. kitam ni Felix ni President Felix Regwa Isisam lata. napay ammo. Oh, i-search na may data kin nanang nadabagan na tumalak nanang na. Pang damagan na kananang na, yung kampusan tao. Ay kay niya pagkarod. DJ Jinky, baka mapemoti siya lang nga kulintipay. Anyaman. Ay kumain aman amo deta umo. Los-losi ang mom. Anyam los-losi. Wen amo dege los-losi. Oh, baka kuskusiling ko nada ne. Oh, di na pa amo gikos kay banal nga bagbagayo. Oh, kasano? Ay, bulilising! Okay, kablawan tayo man nga rod dagiti madawang agbuybuya mga kasamang DJ. Hello kay Manong ayos tayon. Ma'am 144. Yes! Ma'am Marieta Dumenden, God bless you all. More power to your program. Stay safe ko na ni Ma'am Marieta Dumenden. Watching from Madrid, Spain. Pa-shout out, Madam ko. Hello po, Ma'am Marieta Dumenden, Katukaya. Ay na. Ayan, guri kamat. Guri kay buy-buya patan Uncle Joel Tabunan, Uncle Joel. Pada nga kalugarak, anya ti banal. Kanya tayo talagang agbiro na kon. Nabanaal. Kaya mo talaga DJ banal. Ngay bagbaga yung Bas mama kanya basit ang shell. niyam suso. No one's nga matinag dege na mo makita ka basit nan. Okay, hello din kaya Sir Michael Rivera. Pa-shout out man apo from Maui, Hawaii. Tayo man biag ti Hawaiano apo. Oy, biag ti Hawaiano ka no. Okay, thank you so much Sir Michael Rivera. Ayan, stay safe to everyone from Cagayan Valley ko na ni Ma'am Wilma Tabangcora. Ayan, Kasladuriken ko na ni Ma'am Ferreg. Oh, DJ Marieta. Oh. Tiyan mo ni DJ Jinky nga banal ka girosangis. Ay, sa bali ah. Sa balit mo eh. O pwede Day di garod kas amom ti soso. Kaya wala yung pagkagarot suso niya. Bababasit Babasipay. ng soso. Apay, si Bibiyag pa'y na nadalan, naglalako rosangis nga bakit? Awanin. Mo iya. Ay, Kaya saan mo. nakatalina DJ? Okay. Hello, Skyta, hello. Welcome. Agore kan kuman, gore ka man. Welcome, Marieta Dumenden. Saan kayo dito sa Spain? Ganana ni Ma'am Emma Nelda Sanedad Egar. Nya kano, saan Ayan. kayo dito sa Spain ko na na? When? Ay na. Di Ma'am Ay, Emma, kurang wen. na datayo, tidamdamagin na yan. Ah, Napay, hello din. Oh, marami na aduman tikuan baro nga viewers tayon. Kay kuan kay kasta ni Kita banal. man. Kita man. Mm. Ay, wan. Sugaro deta, suksuka mi deta, ulaw. Ay kinata mo mi. Aman, suksuka mi deta, glalako, di bakit ni Lola Adang, ay, Lola Haan. Aglalako, di karupa mi deta, nga suksuka mi kasta nga. Ay, nay, sulati pangkuran-rantain, di nga nakalaba iso nang agtugtugaw piman, tapos ti ilako na, di kita kasta, mangga, ikan nanto suka, nagimas na ang masukaan. Kay kaya mo na. Tapos kunayo nga masukaan, niya nga, ano nyo deta, kilawin nyo? Sulto Sulto po. pa Ayan, hello din po Basta ka- kaya Sir Alex Sara. Baka kuskusiling ko nana. Ayan, kay kanya may Ma'am- kaming tinagan na pedigin niya, suso nga babasit. Hmm. Haan nga banal. Banal gami Oh. ganyan. Digay. Banal na aso! Taki kabalyo! Good PM kada kayo mga DJ paki-greet man ni Christy Sebastian kanana ni Sir Marvin Domingo. Nya birorokong han nga masidsida ditoy best ko na ay. Ay na, deta tiba nang, banyaman, mata banyaman. Okay. Oh. Lulit Labao, Rosete Batarina. Hello kasaranay watching from Hong Kong kanana. Hello din kay Ma'am Luisa Mendoza watching from Barcelona, Spain. Ay na, Mami Emma Nelda Sanedad Egar. Oh. Nakadado deti kuan, deti kakuam dito Spain. Yes, kaya Ma'am, Siriaka, Agkawili, good PM, gusiping isiguro Ma'am kunana. Hello kay Sir Johnny Juan Bartolay watching from Vancouver, Canada. Yan.
At tapos Okay, at tapos kumanta tayo mampay nga rod. Ay, Hill Arlan, DJ Bernard, sa tayo ito mapanyanti banal. Banal na aso. Taki kabalyo. Oh, Happy Thursday mga ates, Kuya Bernard. Ayan, hello, Maring Cantesa. Okay, paiking or man ito Hill Arlan para kandatay amin ken na intero apagilyan. Ken intero alubong ayan. Salamat. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from the wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal the land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Heal us, O Lord, and heal our land. Forgive us sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land.
Para kadagiti frontliners na po. Nung Hello na kay Ma'am Cesaria Siriaka Agkawili, watching from Luzon, Kabatuan, Isabela. Ayan. Dudat dumatibay-bay Nagdutalinaan Gem na tiyempo sumambay Dawel na laos una Biyag tayong dito'y noon Sa anak na nayon Sikaken siya aglalayan Kadagiti taaw tibiyan No may di daloy tibiyan Sangwem di kaagaman Tatilikodan di dawel tibiyan Sumambay to't lina Uy tibiyag anay datong ti Diyos Biyag ken ornos Aglasak man ti adoang tuon Muerto akas balito No may di daloy ang tibiyan Sangwem di kaagaman Tatilikodan di dawel di biyan Sumambay to't lina Para kada kayo amin na po nang nangruna kadagiti frontliners kaya na kastamitan kadagiti amin na po nga agsakripisyo nga mangbanbantay. Para kayo amin. Panagbiyak tayong dito'y loko Saan gag na nayon Sikaken siya aglalayan Kadagiti taaw tibiyan No may di daloy ang tibiyan Ang wendi kaagaman Taadilikodan bidawel tibiyan Sumambay to't lina No may di daloy ang tibiyan Sa wendi kaagaman Tatilikodan bidawel tibiyan Sumambay to't lina Bilay, Dilima, Variety Show! Ayan, hello din kaya Sir Danny Mars. Hello kay Sir Danny Mars Dragonhan. Ayan, kay Sir Marcelino Rapacon. Kay Ma'am Ate Aida Ricardos. Kay Ma'am Maribik Manzano de la Cruz. Kay Ma'am Chubertly Conlat Orteza. Kay Sir Roberto Ragonton. Kay Sir Ruben Raintar. Ayan, happy watching and thank you so much for watching po.
Sabay lang umata, saan kayo nga maumuma? Dito programa mi kasaranay. Kita-kita saan pa nga nakay-like and share? Paki-like and share na po natin. Kita-kita saan pa nakay-follow? Just follow our page. Saranay Worldwide Urig Bileg. Ayan, okay. Hello din po kay Sir Eric Bulante Barbosa. Kaya Ma'am ay Sir Alex Serra. Kaya't kuman mga sis, to'y programa yo. Nagragsak makapumurmuray. Pakikablao yuman ni darling ko. Helen Serra, ken ti anak ko nga ni Karen Serra ti San Manuel, Pangasinan. Ayan, okay. Thank you so much, Sir Alex. Watching from Dasmariñas, Cavite, kunana ni Sir Eric Volante Barbusa. Kay Ma'am Juvie Laurenta, thank you so much for watching. Okay. Nujay Karayan, Digi Bernard, Pagkalaam, Durek, Kenday Jay, kunana. Okay. Ay biyak, Tibileg, Tilima, Saranay Worldwide Organization Incorporated, share nga dis, kunada ni Cantesa, Valenzuela, Rapin. Hello din po kay Ma'am May Pio. Ayan, hi, naimbang malem yuludi ko na ni Ma'am Haniko 22. Ayan, thank you so much. Good afternoon everyone listening here in Penang, Malaysia. Nice one, DJ Bernard ko na ni Ma'am Mel Godoy Delizo. Happy watching Ate Marieta, Jayman Anusak Ate Konana. Sige, Sir Hilmart Di Surapanan. Hello mga DJs at sa ating lahat ng kasaranay ko na ni Ma'am Lulit Navarrete Alvaro. Ayan. Kantayin pa nga ro dete Anusak DJ Bernard. Sa mo to kantayin dete ko Dete Hello Love kasi request na pa ilang tatay. Okay, so maron to request mo, Beshi Roger. Minsan nga aldaw, apanag ko'y kuyog ta, napuanen kinaragsak ta, tas laawan patinggana, ulong sa tiyak ni namnama, pipak sinaan ta, lulak biyak patingga, litay tinakmarik na, lutirabi panpanunute han anusa higarigata dito'y dan na ururayan ka tanarigan tiyak may sa aglalo nagkailiw ka nariga numaminsan numang namang ka tuy napudno nga ayat ubaw met kaya nupan panunute ragsak tiyang patingka karin kang inilala nunapudno day taaya nutirabi panpanunute han anusan hikarigata dito'y dan na hururayan ka tanarigan tiyak may sa
nagkailiw ka. Nagsaeman anusa, sikati kapuna. Pulo sa tiyak ni damdaman, di pagsinaan ta. No tirabiin, nagmaymaysa, si kalaeng panpanunute, dan ano sa ikarigata, dito'y dan na, hururayan ka. Kailiw ka. Han ano sa tanarigat, tiyak sapo sa baling niya ayan. Para kay nag-request, para kay ni Ate Jing. Lorenzo? Yes. Lorenzo? Hello din kay Sir Arnel Ancheta. Ayan. Happy watching. Hello, Okay, para kay kanya. nag-request ito yung sonata. Hello kay ni Tita Madi, kay Tita Annabel. Hello kay also to Ma'am Josie Bakainchen. Hello, love. Kailiw na kadinadlain. Hello, love. Malaglagip na kati agnanayo. Nasyakiti ko na kanayon ka nga datoy kaunga among ngarong nagmaybay sa ka ito'y puso na italimeng ka love si katililuan love si katirag-ragsa si katarason kong agmiyag si katuntuntunin ko'y puso ang menarod asikalat patpatke inggana tong paltanin naragsak tilubong ko numakit kita ka numakita tana ise marupa lag-lagi te asikati ka papatgan tiyak na nayon dakato'y kaunga lang si katiliw liwan lang si katirag-ragsak si katarason kong agbiyak si katuntuntunay oy pusok amuem narud asikalat patpatket ingganat tungpang tanin naragsak tilubong ko numakit kita ka numakita tana ise marupa lag-lagi te asikati
papatgan tiyak na nayon at nakatuloy kaunga tiyak na nayon at nakatuloy kaunga Bileg Dilima Variety Show. Hello mga kulso, kini manang Eva dita public market di Santo Domingo dita Eva kan empanada and okoy. Happy viewing kada kiti mangan dita. Ayan. DJ Jinky, ayan yon. At ito na, DJ Bernard. Ay na. Oh, la. Kantay manggarti kantamet iso da DJ Bernard nga isagot ni Press Felix Regua Jr. La, oh my God. Yan, labas na awa. Anya. Nakituta. Apa yan? I'm curious. Oh, what about that? Na-curious sa Jinky, DJ. Apay. 3:39 kaya man. Ay na, when ang nagdaras garot ura. Gaputi pa nagpakpakatawa ka. Diyan pa nakikita di orasan ka. Kita juga ne. Ne 3:30 ka man. Kasano garot ka makita dala. Okay, let's welcome Press Felix Regua Jr. Jr. Oh, para kita nag-request itin na umakakadin. Para kanya ayo amin kasaranay, kita amin nga boy-boya, ito dat koy, kapaboya. Na umakakadin, kendi ayan, inkat inalikudan, ado nga arapaan karin karita awanen serserdina kaawan kameten di ako mangilalan nasumit ay di nga ayat ng palubos mo man alarakrak sino pa itati ka mangak no awan kan dito'y danak imbatinak at sangsangit tarang namnamaak naturet ka anang lipat kanya karin karita awanen sersabina taawan kameten tiagku amangilalan nasumit ay di nga ayak yung palubos mo man anarakrak sino ba itati ka mangak no awan kan dito'y danak imbatinak at sangsangit tarang namaak naturet ka anang lipat kanya nasamit ay di nga ayat yan palubos mo man anarakrak sino pa itati ka mangak no awan kan dito'y danak imbatinak at sangsangit tarang namaak naturet ka
anang lipat kanya. Natured ka, anang lipat kanya. Natured ka, anang lipat kanya. Inak mang kablaawan, kay kasinsin ko di jay, Roma Giacomo, Italy, ni Roger Ravena, kay asawa na ni Aida Ricardos. Thank you very much, the regalo you in the birthday. Ayan, thank you so much, Kuya Felix. Pres Felix. Pres Felix, Regua Jr. Ayan. Okay, nakanta mo, DJ Bernard. Hello, love. Ay, nalpasen. Ayan, dati man nga root ko Dapat i-request ng, ano dati i-request ng aya, apo. Ya, may amo dati i-request. Uy, dati i-request naman ping all I ask. May ka na ni. Oh, para kay ni Roger. Reverso. Ayan. Ayan, pakarandakin na girok ni Ami nga nag-request sa only us. From Adele. I believe my heart and the door open say well. They've all been said before, you know. So why do we just play pretend like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left to told? Can be wrong, no, there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand, I'll lead you what lovers do. It matters how this ends, 'cause what if I never love again? Anthony, your honesty is already in your eyes, and I'm sure my eyes will speak for me. No one knows me like you do, and since you're the only one that matters, tell me who do I run to? Look, don't can be wrong, no, there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand, I'll lead you what lovers do. It matters how this ends, 'cause what if I never love again? Let this be our
'Cause what if I never love again? Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Anong dumating ang aking panalangin ay hindi na maibili ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakaling may ika'y mawawala. At ngayon, nandiyan ka na, hindi mapaliwanag ang nadarama. Handa ko sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Ulan hanggang ngayon, ikaw ako. Bilen, Dilimang Variety Show. Mellow Songs. At sa wakas Ay nahanap mo na rin ang aking hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y aayahin at hindi maikatanggi. Tadhana, nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na matatagal. At ngayon, nandiyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At ngayon, nandito na, laging hawakan yung mga kamay. Di ka na mag-iisa sa hirap ang ginhawa, ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw ako. Para po sa mga tibok.
mayab ka no lyrics na nagbaling nga tipon. Mabiro kang DJ. Ayan mo, ang mga lyrics na. Mabiro. Nasa wala tayo, kwan. Mabiro ka. Okay, may saksagot pampay kay ni Kuya Redentor. Pasensya Kuya, medyo dami basi kung ko natin. Ay, dati titibo-tibo? Wen. Ano? La, garo din. Ang adigit request. Ay, la. Elementary pa lang, napapansin na nila gagawin kong parang hindi pang babae. Kasi yung best na Chinese garter laruan ko ay Texas Challenge. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigong lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanapin ay babae. Sa halip na make-up kit, bitbit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeve at t-shirt at fade na lonta. Pero nung nakilala kita, nagbagong bigla ang aking tipla. Natuto ako na magpareba at mag-ahit ng kili at lids wag naman. Hindi ako alam na anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng biglang sinong magkarang nababaki pala ang bibihag sa tulad kong tigray kala ay napakapahabang na. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibong-tibong pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para pang bulaklak na namumukadpad. Dahil lalaga mo sa dilig at karamdamang sukat na araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay saka lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at makanta mo ang pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natuto akong magtakong at magpatas ang pagsuot ng vestidang pula. Pero di ba naman inasahan ako ay magbagong tuluyan para patunay walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil lalaga mo sa dilig at karamdamang sukat na araw-araw pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay na. Ayaw mo makilkilig. Sigan sama kami di makilkilig. DJ Bernard. Good afternoon kasananay watching from Rome, Italy. Ay na Udin Summit niya ni Paski Rabot. Ayan. Hello po sa lahat. Kana ni Andy Randy Despugado. Happy watching Ate Marietta J-Man Knife. Para kin Demi Rafanan, thank you. Ayan, nagadong request mo to DJ Marietta. Ayan mon. G-Knife? Ada. Okay, niya press Felix Regua kasara na itiyamang kanta. Kasano? Nagpipintas me dagito yan. Good afternoon, digis na imbag nga malem ko na namin ni Ma'am Jo de la Cruz. Laura Lapanante man inuulbod nga kari Marietta ko na namin. Request ko man, madam, saan nga ba tutoy pusok nakadadudan? Ay na. Press Felix Regua. When the knife is going down. Ana, mapanjoras na Press Felix, samay ka na. Yapo.
manipod DJ Singgana, singer, Singgana, presidente, makilkilig sa tatangal daw, mamaya. Sika lang siguro. Aman. Ore lang madandanog, ti Mike Gigi ko, bibig ni DJ Marieta. Ano, knife is like a knife. Yeah. Rugi na. Mga ta. You touched my life with the softness in the night. My wish was your command until you ran all alone. Tell myself I'm free. Get the chance of living just for me. No need to hurry home now that you're gone. Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You got away the heart of my life. When I pretend we're a smile to fool my dearest friend. I wonder if they know it's just a show. I'm on a stage day and night. I go to my charade, but how can I disguise what's in my eyes? Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You got to wear the heart of my life. And no, I tried to try blacking out the pain I feel inside, the pain of watching you, wanting you. Cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife.
How will I ever Okay, Bileg, Tilima, Variety Show. Ayan, nakita man, Kuya, when no press, Felix. Panagkang kantahan pa. Okay. DJ nga Roden, apo, nagregat ayati pumakada, DJ Bernard. Alaga kasta lati. Mapamot dete oras tayo manan. Buwan talaga kasta tibiyaga nga mapupuutan, mapanmanen, So kaipan nga, Rod. man. Okay, nabigat tumanen ka sarana ito DJ yo, Bernard Tabag. Okay, pumakada kami nga Roden kasaranay. Ay na. Inidap dan, di may sweets na, dati DJ Jinky talaga gumana. Ayan, ayapan nyo man dita ni DJ Bernard, ne, tao mayag merienda. Okay, tinagan nga dito sa Ranay Worldwide Organization Incorporated, Bilag Tilima Variety Show. At di kami nga rodan ka sa Ranay nga pumakpakada manen. Keta sapel ako mata, naliwliwata kayo manen iti da ito yung oras. Ken sapel ako mata, tarabayan da kami tumanen ito no, bigat, naging gaiti malpas, dito yung programa, ayan. Keta ni Apo Diyos kumaiti ka na yun nga mang tartarabay kadatayo amin nga sa ngapada, kasaranay. Babay na po and we love you all. DJ Jinky ang kagpakadan. Yes! See you again tomorrow, kasaranay. Ayan, 2 to 5 to 8 p.m. tayo tumanong bigatin with Kick. 2 to 5 p.m. with Kikoy and Kikay. Ayan, Jinky Tabuyo.